Bakwethu sokuyikudibana njalo kuhlelo lwethu lomaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ngithanda ukuthembisa ukuthi hayi sesizatshintsha amagiya nxa sisiya phambili. Namhlanje siyagqiba indaba yethu esiqale kwamaviki adlulileyo sikhuluma ngendaba yabaprofeti. Ngithanda ukwamukela abafundisi bethu abasincedisayo lapha ukucazulula lokudazulula lokuchaya indaba isegcekeni. Mfundisi uMpofu lo mfundisi uMpofu. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Ukhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo ehlelweni lwethu lwale iviki siza kufunda ndawonye ilizwi likaThixo. Ukhuluma ngumfundisi OB Mpofu. Siyabonga abafundisi. Namhlanje sikhangela abaprofeti kulezi insuku esiphila kizo ngesilungu kuthiwa contemporary prophets. Sibakhangela siqathanisa lalokhu esikuthola eBhayibhilini. Ngizaqala ngombuzo othi bafundisi, kambe namhlanje basesekhona yini abaprofeti? Kangitsho abantu ababizwa kuthiwa ngabaprofeti, kodwa ngitsho abantu esingathi ngabaprofeti ngokutsho kweBhayibhili. Siyabonga. Sizafunda ke eBhayibhilini lapha ukuze sizuze impendulo ezakusincedisa. KwabaseEfesu 4 ivesi 11. Ithi yona wanika izipho zakhe ukuba abanye babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, labanye babe ngabelusi bebandla, abanye babe ngabafundisi. So iBhayibhili lapha iyafakaza, iyaveza ukuthi isipho sokuprofeta singesinye sezipho zikaMoya oNgcwele azinika ibandla. Njalo ke uJesu wakhuluma ngakho futhi kuMateyu 24 ivesi 5 lo 24 ukuthi ezikhathini zokugcina kuzaba labaprofeti bamanga. So iBhayibhili nxa iveza ukuthi uNkulunkulu uyanika isipho sokuprofeta, lo Sathane uyanika isipho sesiprofeti samanga. So isipho sokuprofeta siyingxenye yezipho zikaMoya eziphiwa ibandla. Kodwa esikugcizelelayo ikakhulu ensukwini zanamhlanje yikuhlola ukuze sibone ukuthi lo ngoweqiniso yini kumbe ngowamanga, ngoba inhlangothi zimbili. Yikho ke ngifisa ukuthi ngithathe leli thuba njalo ukuthi ngikhumbuze abalaleli imihloliso yethu emine emqoka eyokuhlola abaprofeti. Wakuqala Isaiah 8 verse 20. Iyasivezela ukuthi abaprofeti kumbe umprofeti weqiniso kumele eyame ezwini likaNkulunkulu iBhayibhili. Angavela khulume okungahambelani leBhayibhili kuthi ukuthi vele ka qualify ungaphandle kwesandla. Number 1. Number 2, iBhayibhili ikhuluma ku 1 John 4 verse 1 to 3. Ithi yona umprofeti weqiniso kumele avume ukuthi uJesu wembesa ubuNkulunkulu bakhe ngobuntu ukuze asindise abantu, okubizwa kuthiwa yi-incarnation. Ungabona umprofeti engakholwa kuJesu, engakholwa ukuthi uJesu waba ngumuntu. Kulabanye asasizwe besithi ubakholwa kuBaba kodwa hathi emntwaneni. Ungezwa sokule inkulumo ezinjalo kuthi ukuthi iBhayibhili iyala ukuthi lowo muntu ngumprofeti weqiniso. Then number 3 Matthew 7 verse 20 lizakubazi ngezithelo zabo. So umprofeti weqiniso kumele aphile impilo eveza ukuthi ngumlandeli kaJesu, iyokulalela iBhayibhili, ethele izithelo ezinhle zeBhayibhili. Number 4 Jeremiah 28 verse 9. Ithi yona umprofeti angakhuluma ngokuthula ilizwi lakhe lingagcwaliseka sizakwazi ukuthi ngumprofeti weqiniso. So umprofeti weqiniso akukhulumayo kumele kugcwaliseke, kungekela kuthi uthi ka qualify. Ngenye indlela mfundisi utsho uthi singeke sithi kabasekho. Asingeke sahlulela thina. Ngoba iBhayibhili yilo kumele lahlulele lehlukanise. Ngoba lilizwi likabani? LikaNkulunkulu. Okwethu yikuhlola lokuqaphelisisa lokubona ukuthi lokho kuyahambelana yini leBhayibhili. Balaleli nasi indaba izakithi ukuthi imhloliso iphambi kwethu kabahlolwe abaprofeti. Ake sikhangeleni abafundisi ngalesi sikhathi siphila kiso. Silabaprofeti abathi bona bakhipha amadimoni. Babiza abantu bathi sizolikhipha amadimoni, amadimoni obuyanga, amadimoni anjalo. iBhayibhili lithini ngezinto zona lezo? Siyabonga mfundisi. Ukuphendula lo mbuzo sizafunda kuSambulo isahluko ngesika 12. Ngizafunda kusukisela evesini ngelika 7 ngiye kuma kwelika 9. Ngizafunda futhi kuZaga ngo6 kulamazwi futhi aqhakathekileyo khonaphana
kuvesi ngu6 kulamazwi aqhakathekile engiza kuwacizelela futhi khona phana. Ngifunda lapha kuSambulo ngu12 ivesi ngelika 7 ithona ke kwaba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli lezithunywa zakhe balwa lomgobho. Umgobho ulezithunywa zawo lawo walwa. Kodwa wehlulwa le ndawo yawo kayabe isaba khona ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi inyoka endala ebizwa ngokuthi nguSathani. Lo mubi umkhohlisi womhlaba wonke waphoselwa phansi emhlabeni kanye lezithunywa zakhe. Engifuna sikubambe kwakuqala lapha ukuthi nxa sikhuluma ngendaba yamadimoni sikhuluma ngezithunywa zikaSathani. Lezi esifunda ngazo kuSambulo lapho kubana ke nxa wayexothwe ezulwini kaxothwanga enguye yedwa, wayelabalandeli abayizithunywa zakhe. So laba balandeli abayizithunywa zakhe iBhayibheli liyazitshela ukuthi kabathathelwanga amandla, basebenza lapha emhlabeni ngamandla futhi afananayo. Bese kubuya ke lokho kubizwa Yebo yini ungakayikhatshana mfundisi okuthiwa ngamadimoni. Yikho yibo laba abizwa kuthiwa ngamadimoni. So ke bese kubuya ke lapha njengoba kuthiwa kulamadimoni obuyanga kulama generational cases ekuthiwa abaprofeti siyawakhupha. Ngifuna ukuthi ezinye izinto sikhangele ngemithetho yempilo vele okumele esiphiwe eBhayibhelini ukuze ubuyanga bube khona kumbe ubuyanga bungabi khona kumele senze njani. Ngizafunda ke lapha kuZaga ngu6 ivesi ngelika 6 ithi yona ke yana ebunyonyweni wena vila ubone indlela zabo uhlakaniphe. Ngamanye amazwi uzananzelela ukuthi nxa kuyikundaba yokunotha kumbe indaba yokuba ngumlyanga siyazikhethela ngokuvuma ukusebenza kumbe ungavuma ukungasebenzi. Yikho lapha uSolomon uyasikhuthaza ukuthi ukuze sibone ukuthi umuntu uqhakathekile ukuthi ukusebenza uqhakathekile kumele aye ebunyonyweni abone indlela ubunyonyo obusebenza ngayo. Ungakhangela indlela ubunyonyo obubuthelela ngayo ukudla kuyakutshengisa ukuthi ivila nxa sokubuya isikhathi esinzima ubunyonyo buyabe sobulungise konke kwaba right. So lokho okuthiwa ngamadimoni obuyanga ngicabanga ukuthi yikuzenzela umuntu yabe engafuni ukusebenza. Umpostoli Paul abe sesithi yena ke olivila vele kakumelanga yenze njani adle. Ngenye indlela mfundisi esikugcizelela lapha ukuthi akutsho ukuthi ubuyanga lidimoni. Yebo. Ngoba nxa usithi umuntu ledimoni utsho ukuthi ugadwe ngamandla aphezulu kwakhe. Njengoba uchasisa ukuthi amadimoni lawa zingilosi. Engcenye khonapho esingakwengezelela eBhayibhelini ungakhangela silezibonelo zabantu ababe lamadimoni. Ngafunda kuMakho chapter 5 kulondoda lapha kwakuthiwa nguLegion. Wayelamadimoni kuthiwa wayehlala emangcwabeni engahlali labantu ezisika senze ezinye izinto ezingeke zenziwe ngumuntu onormal. Lokuthi mfundisi kuthiwa babembophe eqamula amagebe. Into engeke yenziwa ngamandla omuntu esiwaziyo. Supernatural ngesikhithi. Yes. Ungafunda ngomfana wayelezithuthwane kuMateyu 17 ngani. So iBhayibheli iyaveza ukuthi umuntu nxa kuthiwa ulamadimoni ulawulwa ngamadimoni kumbe ucontrolwa ngamadimoni. Kodwa asingeke sathi umuntu oswela imali kumbe ngumyanga ucontrolwa ngamadimoni yena esenelisa ukukhuluma labantu enormal. Antu yebona indaba. So kuqhathekile ukuthi sikunanzele khonoko nxa sikhuluma ngendaba yani yamadimoni. Singakadluli bafundisi abaprofeti bakudala bona babesenzani ngamadimoni. Babehlangana lawo njani, babewaphatha njani. Indaba yamadimoni sibala lo Jesu ngokwakhe usubalisile. Enxa kuhle sidlule kungamafitshane ukuthi nxa siqathanisa lakathesi ngoba yabona umuntu ebhala ibhakane ukuthi kulomprofeti lapho khipha amadimoni. Uyabe ehambe wadinga yini ukuthi abantu kababuye lawo. Kuhamba njani? Siyabonga mfundisi. Engxenye siseliqalisile khona phana kuMakho ngu5. Uzananzelela ukuthi uJesu uthe nxa efike elizweni lemaGerasini ehamba labafundi bakhe. Undoda lo owayelabomoya ababe okuthiwa nguLegion nguye owamlanda uJesu. uJesu kasuye owamlandayo. Kazange ahambe edinga. Kazange ahambe emdinga. Amadimoni buyani ngapha. Kunjalo. Nxa efika ke kuJesu ke amadimoni lawana yiwo ahlaqalisa ukufaka amazwi emlonyeni kandoda lowana. uJesu ke abe senanzelela ukuthi isifiso sakhe asenzileyo sokugijima ezomhlangabeza lalokho akukhulumayo akusahambelani. Abe seqala ke ukukhipha omoya ababili abantu. So ngenye indlela mfundisi esifuna ukuthi kucace lapha ukuthi abaprofeti andesinga kule ndawo eBhayibhelini ebona abaprofeti bedinga khonapho eBhayibhelini kasitholi futhi lapho kwakusiba lenkonzo
mhlawumbe nxa kuhlangana nsuku zonke enkonzweni kusiwa abantu abantu bayakhitshwa amadimoni every day nxa kuhlangana enkonzweni kuwa abantu kumbe uJesu la simtholi lapha ahamba khona kuthiwa abantu bayawa kukhitshwa amadimoni lapha ahamba khona abantu bayawa kukhitshwa amadimoni ebathinta bewela phansi asikutholi khona even abaprofeti beBhayibhili noIsaiah labo Jeremiah labo Daniel even labapostoli bakaJesu ababejumayela asitholi bebuthanisa abantu kuthiwa kuyatsiliswa abagulayo kuwela abantu phansi kusenzakala ezinye izinto ezingathi azijwayelekanga asikutholi khona lokho eBhayibhilini kodwa sikubonayo ngabaprofeti beBhayibhilini kakhulu ikuchunyelwa kwevangeli lokuthi abantu balungisele umbuso kaNkuluNkulu onjani ozayo yike sikuthola kakhulu even uJesu wayifundisa ngombuso kaNkuluNkulu nxa waye esenza khonokho kwakutholakala izehlakalo lapho okwakusiba lamadimoni khona abese wakhulekela anjani aphume futhi kwakungela kuxokozela ukuthi kuthole sokusiwa abantu lokuthi mfundisi kwakuyingcenye esingathi ngesihlungu ipackage yes kwakungasonto ezimele yodwa ukuthi ulanda khonoko yekelani indaba yakho nibanzi yekelani ke siqoqe sisiya phambili sithini ngendaba kule ndaba eke yaduma indaba kwesinye isikole soze siqambe ngebizo khonapha kwelakithi eMandebeleni ukuthi amatitshala besebaleke esikolweni kungasafundeki kwavala izikolo kuthiwa kulabondova so antundofa labo tikoloji kukwazi kuyabizwa abaprofeti ukuthi bazokhipha bazohlanza kuthiwa ukuhlanza ukuthi bagezise kungenelana ngabe leBhayibhili into ezinjalo kodwa singakubalekeli bafundisa ukuthi into ezikhona kodwa ke sizama ukudinga ukuthi iBhayibhili lona lingena lithini khonapho fundisa impofu ngaso kuthiwa khona esikolo nangu siyabo so indaba leyo okwakuqala nje okwasesikhulumile otikoloji labondofa lobuthakathi kukhona leBhayibhili futhi yavuma ukuthi kunjani ukhona khonoko kumele sikunanzelele so umbuzo okhona ukuthi ngubani okumele ngakukhulekele njalo kumele kwenziweni ukuthi kukhulekele iBhayibhili ke kulento eziningi esifundisazo awufuni ukukhipha mfundisi bona bafuna ukukhipha wona ufuna ukukhulekela right khonapho ikolapho kule ndaba khona so eBhayibhilini njalo futhi iBhayibhili ungakhangela eBhayibhilini into ezinjengamadimoni labo tokoloji labo bani asonto kumele sizidinge kumbe sikhulume lazo hayi into leyo into ekumele ikhulekelwe ngoba indaba zemimoya esikhuluma ngazo la ngamadimoni ingilosi eziwileyo antu yabona so asonto esingayizingela sasibona abanye ukuthi kuyazingelwa bekuxotshanisa lokho akukho emandleni ethu njalo futhi enye into kumele siyicacise lapha akula muntu olamandla ukukhipha idimoni akula muntu ozelwe ngowesifazane emhlabeni la lokho ngamandla kaJesu yikho thina singabiza igama likabani likaJesu hathi ukuthi kuthiwe mina vele ngiyimi usenior wakhona kumbe umprofeti okwazi ukukhipha amadimoni so kumele sikunanzelele khona lokho engxenye ngingafunda ivesi le imfundisi uDeuteronomy 18 ivesi ngu10 sisiya ku12 ithi yona ngakungabi khona phakathi kwenu umuntu ochisa ngomlilo indodana yakhe le ndodakazi yakhe ibe ngumnikelo lo vumisayo lo hlolayo imihlola lo wenza imilingo lomthakathi lo phosayo lo lamadlozi lo lumbayo lo khuluma labafileyo ngoba lo owenza izinto uyazondwa yinkosi so lapha iBhayibhili kulento eziqambayo eziningi esingathi siyazibona abanye bezenza nxa besithi bakhipha amadimoni nalala labotokoloji kule ndaba lapha yokuvumisa le ndaba yokwenza imilingo uyathola abanye bayacela kulento eziningi eziyenzakala eziyimilingo ezingathi zilobu salamusi phakathi so iBhayibhili ithi uNkulunkulu kafuni ukuthi kwenziwe izinto ezinjalo so kodwa lezo zinto zikhona uJesu uyakhulula ebantwini uyakhulula abantu ezintweni zona lezo ngokukholwa kuye ngoba amandla akuyi bafundisi lapha lithinta indaba eqhakathekileyo balaleli ngithemba lani lihamba lathi isikhathi sesingani sifuna ukudliwa ngumangoye kodwa ke ngifuna ukuthi sike sicabange balaleli ukuthi bonaba abantu okuthiwa ngotsika mtanda ngizothiwa ngotsika mtanda bayakhipha ukhona yini osowakubona abakukhiphileyo nxa singakhuluma iqiniso kwezindawo uyabathatha inkomo zabantu sengengezwa bayabhadalisa ukwenza lezo zinto ukuthi umuntu ongabuyanga ukuthi uthi wena ngolakho abantu bashone begcwele kubhadala kodwa ukhona osowakubona bekukhiphile bathi nangu ngoba sikhuluma ngokuthi ukhuluma ngamandla engilosi mhlawumbe khonapho abanye bake bathi bona kungabuya abantu labana ukuthiwa ngotsika mtanda bethi bafuna ukukhupha izinto nxa bengabuya beyithumbe beyi3 bathi na obani yi4 kumbe libe yi5 libalinde bonke
libe lesho ukuthi akulo ophumayo khonapho libalinde lingababamba indlela abasebenza ngayo kwesinye isikhathi ngoba usesizwile ezindabeni ukuthi abanye bafika befaka ezinye izinto babe sebekhipha so lokho nxa umuntu elento yakhe kumbe ngeyokuloya ukuthi leyo nto iziphume kulowo muntu kumele avume uJesu ngoba yena kungazi kube lo muntu ofuna ukumforce ukuthi ayikhuphe yena engafuni amandla wona lana yabe lokho ekhona ngoba ngamandla kaSathane kodwa umuntu lokumele avume lento leyana ukuthi mina sengifuna ukuya kuJesu then isezinikela kubani kuJesu yikho kuthiwa yikuphenduka lokho so ngenye indlela abafundisi lapha uSathane ngeke akhiphe omunye uSathane akuvuke yikho sithethina uJesu kuphela ngiyongakhipha lezikolo lezokuhlupha khona kumele ukuthi abalaleli bakuzwisise ukuthi akudingi bonabo bantu kunjalo udinga uJesu isikhathi sesala ngicela sibambe izinto ezintathu ngesikhathi esiseleyo ngifuna sibambe izinto lezi ezintathu ukwelatshwa lokwenza ukuthi abantu besebeseyame kulowo belaphileyo esingathi ngesilungu i-dependence syndrome ukuthi babe sebekhangela umuntu lwana ukuthi yena ngoyo lamandla wena kabalamandla into engichasisa abafundisi into eke yaphuma kuleli viki ukuthi untombazana lokuthwe kakhulu izigqoko kwathawu lemimoya emenza angaphili kuhle umprofeti wathena kakhulu izigqoko liyakwazi ukulandela lokho akudingi ukuthi ngize ngiyibhutshise indaba ukuthi umuntu uyabe sekutheni nxa sekufika lapho ukuthi umuntu lwana uselamandla ukuthi yena akasacabanga azamenzise izinto ezingamelanga zenziwe kuyabe sokuhamba njani siyabonga so lapho njengoba sithi ukuthi kule ndaba yemimoya umuntu angazinikela ebantwini labana abangasetshenziswa ngumoya ingcwele kulo moya olalisa ingqondo ngesikhiwa kule bala lakho ukuthi ayihypnotism uyalalisa ingqondo yomuntu so kumele ukuthi khonokho kunjani kunanzelelwe kodwa uJesu yena wayengasebenzi njalo laba prophet beBhayibheli babengathathi imbadalo ebantwini uJesu siyafunda ngaye kuMarko chapter 5 nxa ufunda indaba kaLegion usehlalayo uMarko chapter 5 uLegion uthi selatshwe nguJesu wayesefuna ukumlandela uJesu ukuthi ahlale laye kodwa uJesu uthi ndoda hamba ebantwini bangaphi bakini ngezindlela uJesu uthi hayi mina njengoba sengikwenzele lokho wena kumele uyetshela abanye kuthiwa yi-empowerment uJesu ivangeli lakhe kayisilo lelane lokuthi umuntu eme kumprofeti kumbe kumfundisi kodwa ngeke ukuthi umuntu kumele eme kuNkulunkulu direct ngoba uJesu nguye yedwa ummeli wabantu kuNkulunkulu nxa ufunda uFirst Timothy 2 ivesi 5 uNkulunkulu awudingi ukuthi nxa ufuna ukucela ulutho akudingi ukuthi uhambe kumprofeti kumbe uyenza ukuthi omunye umuntu ekuncengele uhamba kuNkulunkulu ngoJesu ngokuguqa phansi ukhuleke ungela valo ulokukholwa hayi bafundisi phela kuthiwa nguman of God umuntu kaNkulunkulu kunjalo uyabe nxa sokuthiwa nguman of God yabe sengale wena usungapha khona okumfundisi okutshoyo kuliqiniso kodwa ke hanjalo thina sikhangela izibonelo esizibone eBhayibhelini ukuze sibone ukuthi omen of God ababekhona izolo bebengabantu abanjani asikhangeleni impilo kaElisha uElisha wenza izimanga eziningi ezesabekayo kodwa ke wagula wafa even esefile uElisha esengcwatshiwe lapha abako-Israyeli sebesempini bathwala omunye wabo owayesefile bamphosela emathanjeni kaElisha amathambo akhe avusa so ke kasibone ukuthi uman of God ucina esiba kwangani sekuNkulunkulu ngoba laye umuntu usetshenziswa nguNkulunkulu ngaleso sikhathi umlimi ayabekhetha ukuthi amsebenzise ngaso ngenye indlela mfundisi lapho uchasisa ukuthi akumelanga ukuthi kube lo muntu othi ngumprofeti azafika esigabeni sokuthi sengani senguNkulunkulu ukuthi azakhonzwa yena kunjalo mfundisi yena kaseludlawu usenguye vele okubuthwana ngaye asiqedeni indaba ngokukhangela indaba yezimanga lezibonakaliso ngicela sihle sibambe ukuze sibambe isikhathi sethu le ndaba yevangeli lokuphumelela ukuthi nxa umuntu ekholwa kumele akumelanga into zihambe kubi sizibambe ngamafitshane siyabonga engceke engakugcizelela ukuthi iBhayibheli ithi bonke abantu kumbe umprofeti kumbe umfundisi yizoni akula muntu ongaphezulu kwalokho akakho emhlabeni sonke sidinga uJesu sonke then sibe sesikhala indaba yezimanga izimanga zeBhayibheli ezeqiniso zikhona sike sakuthinta kodwa ayisikho ukuthi izimanga yizo esingazisebenzisa
ukuveza ukuthi umuntu lo moya kaNkuluNkulu ngoba lo Satan la wenelisa ukwenza ini izimanga uMateyu 7 verse 21 to 23 uJesu kulabantu azabaxotsha embusweni wakhe abaza kodwa abenza izimanga khathesi futhi izimanga zakhona kabazenzi ngebizo lika Sathane bazenza bethwele iBhayibheli into zonke lezo ezokuthi bakutshela ukuthi uloyambani ukuhamba soso bayakwenza sibili bethwele ini iBhayibheli abanye bazibakhuluma ukuthi mina ngisebenza ngeBhayibheli labanye bayanika amanzi kodwa athi mina ngisebenza ngani ngeBhayibheli kodwa kumele uzibuze khona ukuthi kulo muntu yini waka watshela abantu ukuthi uloyambani eBhayibhelini kulo mprofeti yini wakwanika abantu amanzi eBhayibhelini ungabona ungekho eBhayibhelini ukuthi lezo zimanga la lezo zinto eziphiwa abantu kazihambelani lani leBhayibheli njalo indlela mfundisi nxa ungekho eBhayibhelini chiyana la ungangena ukuzifaka engozini then indaba levangeli lokunotha lokuthi umuntu ongumKristu kumele angahlupheki bento ungakadluli mfundisi ukuthi uMateyu Marko 16 bento uzamthinta uthini uMarko 16 verse 15 siya ku 17 babaluthi yabayibalisa abaqina ngayo ekhuluma ukuthi lizathi lijumayela lizalandelwa izibonakaliso lezi lizabamba inyoka lithi poison lingafi bakhona wezibamba inyoka eziphilayo kodwa ungayinanzelela kuhle nxa uyikhangela kuhle uyicubungulisisa ayitsho ukuthi liyaqala ngokwenza izimanga ithi izimanga ziyalandela lina lihamba lisiyachumayela ivangeli kodwa izimanga zizabuya kodwa ukuthi nxa ungachumayela ivangeli akulazimanga kodwa sasibona abanengi benza izimanga kodwa kungela vangeli phakathi so izimanga kayisizo ziqoqela izimanga ngumphelekezeli kodwa isiqoqela livangeli so ivangeli yilo libuya kuqala siyabonga mfundisi izimanga lezo ungakhangela uPawuli wathi bebasumlilo laphana kwakulenyoka yamluma wayithintithela kachana ngoba wayevele semsebenzini wokuchumayela ivangeli so izimanga zitshengisa ukuthi lo ungumlandeli kaNkuluNkulu nxa esemsebenzini angaze ahlangane lengozi ayizikumenza lutho mfundisi into ekhulumayo awuhambe eSnake Park kunjalo uyebamba inyoka ngabongo mhlawumbe singachale sicine ngale uJohn 16:33 uJesu uthi yena ngilitshela lokhu ukuze libe lokuthula kimi emhlabeni lizakuba lezi inhlupheko kodwa mani isibindi ngoba ngiunqobile umhlaba amen so uJesu kazange asithembise ukuthi njengabantu abakaswe siwele ezinhluphekweni funda ngoJobe ufunde labanengi abafela ukukholwa kwabo even lo Jesu yena ngokwakhe indlela yakhe kuyesiphambanweni wahlupheka kodwa wahlupheka elethemba elokuthi ekucineni abantu bazasindiswa so uJesu uthi emhlabeni sizahlupheka njengabantu abakhe kazange athi sigule kumbe sithwale nzima kodwa uthe simi isibindi ngoba yena unqobile umhlaba so singagijimela ivangeli elithi akulazi inhlupho ngoba siwo leBhayibheli bafundisi siyabonga indaba iyachisa balaleli indaba imnandi kodwa kwalamhlanje ke lani sichiye khona lapha nxa kudingeka sizaphenduka sixoxe njalo kodwa ngilethemba lokuthi liphathisekile ubana likhangela iBhayibheli silandele iBhayibheli ubana lithini singaqitshezelwa egcekeni singabi ngabadukayo ngensuku zokucina indombolo zocingo ezami 0718 444 196 ku WhatsApp 0718 444 196 0786204000 nxa uchaya ucingo 0786204000 inkosi ibe lani size sidibane njalo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo kuviki elizayo siyabonga amen